Keyboard penyak jang ke Khasil Autonomous District Council apa ka jingilam jang UCM ubak penyak sing CM. Mantaka sengi kelai banjurip ya ka jing ti khendawi anya po pilang katari bo district dawai ubriu bakatang ubuli taru. Haka bala keno ba uni ubriu ulati khendawi anya ka tega jaka khamdayo jing bet niki bosnong ki borhima bors konsil ba kumjuru wat naka bor jang sarkar jelaru. Kini ke jingli jurip jong UCM kalong hadin bawat nak di konsel ke depan ayah ke syokos notice yau bau di ban pensyai ke kot kisla ban pensyai ru bau ulayo jingbet ya kan benti kendong dengan dikejaka lai po dia khasan singi hindai hapok gini khasan singi ru semlan mi satya mandaka singi kan jing juli jurip tha ban ai po bang sa asngi yau ni ubri man penbiang ke kot kisla berada umla balik kemta naglang jiki officer ke ujo sendan deka ijahar show deputy commissioner deka Riboh district Laban keroh ni bagani kajing ti khendo apa pilang kata kadi kawini kajing ti khendo kabalong kamai kaji kabakhrang ba yiki briu ke benta hakani ka kam ti khendo Nakaliang ka council ngimban siban hak ya deputy secretary charge kalam buat ka council ban file ka complaint sa magistrate DC office buat ke FIR police wedding tenri dang mentak patang yo objektif pa dang menin la penpoi ka jitho MC ka simra mamliam sebab ni kan kim la ai kan no ka jingbet yang mentak kin pha shoy ni ka kam show bang ni in pendap shoy kan ka show